Ja sam s vama, dragi moji mještani, već 35 godina, punih i malo preko nekoliko dana. Sad sam došao samo da vam kažem da biti drug znači mnogo. Na latinskom socijalist znači drug. Socijalistička partija znači drugarska partija. To je vaša partija, koliko ja znam. Pa ćemo onda drugarski i 5. oktobra raditi sve da drugarska partija dobije što više glasova, da obezbedi što više odbornika i normalno da obezbedimo dovoljno glasova da naš kandidat socijalističke i drugarske partije Milovan Čelik bude načelnik, pa da nam je lakše raditi sa odbornicima koji će moći da ga podrže i da ga slušaju. Ja sam dugo ovo radio, kažem već 35 godina, pa sam i dosadio. Pa sam odlučio večeras će da me zamijeni Danijel Marčetić, Danijel izvoli, a ja ću da budem nove i da gledam sve šta rade, kako pokojni Tito kaže, samo vas gledam Bogama vašim. Ja se zahvaljujem Željku na odnom izlaganju, svaka čast. Evo zašto smo se okupili. Večeras ćemo vam predstaviti ovdje program Socijalističke partije i promovisati kandidate za odbornike u Skupštini opštine te kandidate za načelnika gospodina Milovana Čereka. Vi ste se okupili ovdje u velikom broju, što znači da smatrate i vi da su promjene neminovne. Sada bih vam predstavio nosioca liste Socijalističke partije, gospodina Boru Miloševića. Dobro večer svima. Na pragu smo još jednih lokalnih izbora na kojima se bira lokalna vlast. Odbornici u Skupštini opštine i načelnik opštine. Ko će biti načelnik opštine, verovatno vam je svima jasno. To će biti naš drug Milovan Čerek, kandidat da bi naš Milovan bolje mogao da radi, da sprovodi svoje programske ciljeve, potrebno je stabilna skupštinska većina. I nadamo se da će Socijalistička partija osvojiti najveći broj odbornika i da će biti okosnica te stabilne skupštinske većine. Ja ću vam sada predstaviti kandidate za odbornike u Skupštini. Na broju 28 Marčetić Danijel. 27 Dujanić Dragutin. 26 Turonja Nora. 25 Ukman Deja. 24 Marinković Miroslav. 23 Ročilović Deja. 22 Vidić Dušan. 21 Najdević Bor. 23 Dragoslav. 19 Žarić Željko. 18 Radovanović Nena. 17 Brodanić Dejan. 16 Ročilović Mira. Ročilo Mira 15 Badar Sloboda. 14 Todorović Boško. 13 Nikolić Cvjetan. 12 Ingić Pedro. 11 Gajić Ružić. 10 Stanistavljević Simiša. 9 Nulak Sova. 8 Kuzmanović Nedelj.
7 Đukerić Ismen. 6 Dušanić Duško. 5 Viškić Marijana. 4 Čelik Stan. 3 Teodosij Đurčica. 2 Anđeli Šelj. 1 Milošević Borov. Izvinjavam se u ime drugova koji nisu iz opravnih razloga mogli biti ovdje večera sa nama i još jednom vas pozivam 5. oktobra da izađete na izbore i svoj glas date Miloradu Šereku i ovim ovdje ljudima. Hvala!